Hagajing lekai Asia Cup hajar peulai ka Sri Lanka kalayo benrong syaga final hadin bagalala ben pelim salit ya ka Pakistan da weekend. Agani gajing lekai Kushal Mendis player jong ka Sri Lanka ulala ben lekai bha hagaba ulala ben kamai hadu khandai peway runs naki pra penyo balls. Leng bang gajing job ka Sri Lanka kan ya kendu final Persia ka India haga khanyo trik mentau munai hagapur lai beje janmit kat baga Pakistan pat ka haban lek phaying leng ba gani gajing syarem. Hagajing lekai Saudi Pro League hapring ka Al Weda Persia ika Damax. Aba pai syagani gajing lekai ka Al Weda kala job da Saula hagabau player nagari Nigeria ubederu urangi lekai rim jong ka Manchester City bat ka Al Hilal u ikhalo layo ben tap ya ka hat-trick hagani gajing lekai. Kata layo ben tap ya gilai gol haga minit ka bakhat nyo Sau Peusan plus iway bat haga minit ka basan peu Hagaway pat gajing lekai Saudi Pro League hapring ka Kenhun jong Benzema ka Al Ittihad Persia ka Al Aqdab. Bat kani gadi ka away game jong ka Al Ittihad. Haba pai sya gani gajing lekai haga kela step gajing lekai ka Long Maria Khaj haga babaro artli ki Kenhun ki klemla bat penki jar wala da kila Persiang ka to kane ban yo penki jar. Henry hadu bukut ka kela step baro artli ki ne klem yo tep gol. Bat haba pai pat sya ka kelamit haba sedang jong ka kelamit kane kumju Henry day haga minit ka bah nyau peu ka Al Ittihad kalayo ben tap ya gol ka Banengkong jong gani ka jingle kai lengbau player baken sai jong ka Karim Benzema badele magani ka shigol jong Benzema la penlong ya ka Al Ittihad bakan mat biang ya ka nam job hadin bagala sya pelim ha ka Al Hilal ha ka jingle kai balade baleng bagani ka jing job ka Al Ittihad kala kiu biang sya ka kerdan ba khlidu jong kami ya ken point